Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka kiri jing im lina petrol pump kande ka pump banikong apo ka jala kaban mi siya kamat na kamanta ban ay ka jing kersan kabapura ya ka jing yakhi sagi kamay jaki sang nang nya kali ta kabasange ban deum pnyang sisngi kani ka petrol pump kabadan ha kalyar shalong klaseme kani ka sinjam ta kabapen pau baka jing yakhi kinong nya kali kamay kalong ka pasyang niya ban ay jing madru siya ka sarkar baka deban penkino ka khajana joka kyat Inisiatif bagi SHIM ni kasi jam antara sini kedai luar ba bila discuss lang bati management ni kita nak try dengan manager ni nomor ba ni snow ba ka strike ni ba jong kasi jam ba ka SHIM kani ka taxi session ban strike ni semua maka syong rem nomor ba kau ini kung di try pam kamdan kita iru ya nomor ba lada ka petrol kadai makna na waiting kala na new QR kung makasadang ti poru ni lang yu ka ju commission ring isu snow pada isu sumber kais lang pada yaki baka may taksi kan nomor ba kajishahi baru kai ni try pam ni local taksi hi tate 90% ni customer juni di local taksi ya pamantag ni driver taksi dan pada kya kasan tu kada kamram juni kan meniru ini hapan support lang ni ki ndai bangin dokumen tam ibang dia ki ginjar ki kapor baki dan ka kap ginjar niru kari kamram juni kan meniran lang baki Piyong munda ka commission piyo abay kumju na ka rem na her mo. Kamdan ka jing kata ba ka pom apa pi kangkum ni. Kata ba kan amata kasi pi this area ka high selling pump na kani ka stretch ng munsong towards pulo ni kani ka jonga hi tamalong ni haban ni don lang pada am kaya kasan tipat ba marba ngastu ba kalong very justified ni ka jing ki ka jong kiru nomor ba porbang nang sedang ka pump hi musim senam ti ka tax jong ka diesel ka 13%. Di tax jong ka diesel di 13.5 ka petrol di 22 te hadin ka lockdown ngrengi ni na expect baka petrol kan hier doar nomor baka crude oil juga international ka price of crude oil ka international market ka hier te yang sai posi na 22% ka payment 31% te long ning badan ni yang ni kumtrang sidang si interact bagi driver taksi miki giwad bi ka Porsche yang maksam pet ni te kidor kami tinggi jenjar mo nomor bangin Raya ka bay kaliru ni snake passenger sa jong kadang imsyem ba ta kador ni ding imsyo te kadi kata ka jingkut jingnam jeng nga snow ba ngir ni hap dan lang kan jing long akan tulang iki try pump kan hamtam ki try pump barang ki kasi nomor kani ka kata ini am bon ki baka may taksi ru katu ka session ki dan ki bon ki kasi jung ni hap dan lang kan hap kasan ta Pi kum wi ki try pom mo wa pi bala kamtip hai kari ba ni ka upnya kay tagi daw ki ba punlong ba kan kiyo na kapor kan ni ka upnya si gani kadi ka state subject mar kani kamsa include ka GST kani ka fall bi ka meglia value added tax MVAT kata kadi ka state subject ka government kan kalaban in state high kata kan military wages taxpayers kada da kada 22% ni COE da government 21% ni COE baga syurok nang kata kan long kalaki tan pada long snake lai ki pag ba ka mar baisin maka kiwi ka petrol da maka kata bi baro ka ikan kamu ila bonong ba kadai ka government jungi ka bapun kiwi ka state subject ini ki hapan kita ka clarification di hapan yo na government din ini we just taxpayers we run the business whatever tax that needs to be paid to the government pay di tangta hi mga snow ba long kakta di ki pa te kuman suban yang bener perbandang sedang ka pam ka dor ng petrol di ndrip nyo dinga elin nang tu ka kiyo sa kanyo QR tinyo QR dinga la ne ba ti da kadin ndrip nyo ne nyo QR ne kana kuwi ka commission jini ni yo bikat jo kasulong berkumpul pangai kata satu kata sudah eventually ka kata pada iki beduk besok kan kani ka jingkang jung pi ka pom ka trafin bateng kan no singi na kani ta kasulong tang mata kasngi banidan benta bat ban kentulang iki strike pam kan naman ang sukang tang mga kiwi clear pada dia kata kan ha bang long let this be an example kan small example ni bro kai hamtam iki pam mikiran si de jong te kawai mo ngi nakaliang yung president ka to ka seng ginong nya taxi ba ondok mo yung ba don kam ban kentiu ya kani ka khajna ju ki kiat ban ya ka ba kentiu khajna ju ka petrol phi ko muai ni ki try pum phi ba bulang ka
wine store. Kay ga yung fi ato pisko kay hap na. Katu ka ngalapit ba tu ka video manen. Katu ka jingkran jing bakwan bok jurwa ngasno ka it's very justified ni. Namar ba hot nga try fi kilisan na nga mga dalang bak petrol pump bak ka wine shop mo sam kamti kadi guys. And eventually constantly kadi ka first walk in the store po Megalia. Ngasno ka justify tu ka jingkran ti bak manen du namar ba kati kadi ka luxury item kemudian bomdi itu tiada itu kan deh. Buat kita berdiri kita kan option fee lah dah kisah bakal aram than. Ketika kita kan option full bottle, so half, so quarter. Tersebut dah kisah bakal aram than. Jika kita full bottle kita atang half ni quarter bottle. Lainnya kisah bakal tu ke branch jadi mungkin kalau aram than tu kila ban herno si branch pantat fee. Ndai bila head pada petrol tu necessity item fee. And plus it's categorized as an essential commodity. Kemudian ini tidak fee rak tu tak direct ya bentuk masuk nomor C kemudian example VIP bak menendru kalau very justified matala ada ngilit yang niche nampak ada ka consumption dengan petrol kada 20 liters ni nak menginong angin tiap tang 10 liter ni lah apa yang nampak kababa 40 liter yang tiap biar 40 liter mereka tiba kadang dan there's still option kan yang TTS buat diberi ki ba default kila bantin atau syihaf ni supporter lene dengan branch ka bagi di kadang pala kila banyak kalau branch kan so baka justify ba tu komentar di bak menen kan kata ka song government kan nomor C at the end of the day ka revenue ng government kawan ni kini akili dada ka penyiar nang ni kara nang kawan hajo ka sulong ba tapi penyiar pa ni metel bebun balang kan pat ba rokat metel kemang itep ili hastiat jungiling ilang totally depan on roadways for transportation katang skidor ka diesel tu eventually ka marbam kan kidor ya masya di nabuat isin ma kidor ka marbam ka kata pat ba eventually lang tay kan. Te kung may nag-try yung ka petrol pump at ka wine store, kaya ka khubor yung fiye ka government. Nga so katubi ang itiba amni no nga pek comments kidan kiba comments percaya imo andre nga so it's very justified. Long ka kasyong nong ram kan. Makatay kumunsul pagkamaw yang it's a luxury commodity. Te bamdi nung tiya diru. Dai kani pa kadi essential commodity am kani like we have no way out there. Nga man tiya bihi. Himna man moong man mga example ba nilai yang ni nong po ina kamat politar ni nak nong angin tang politar ni lapoi ya mathia biar politar kati orang option te long I feel ba government kapan lek ka tangga tax gini pemantai kan tangara kati ke penyiar ni ang so justified kan ngali tengah try bro arli business so kaya hap kam dai ba ikran tiba ni sulong bakran 6 miliar kan it's very justified.